Kuhle njalo bathandekayo ukuba sihlangane kulesi sifundo setshumi laleli ikota lapho siyakhangela khona ukubuyisela. Thandazo wethu ubana inkosi isibusise nxa singena phakathi kwalesi sifundo. Okhuluma lani umfundisi uGresham Umlilo, inxusa engilawo ubana baziveze. Siyabonana babukeli nabalaleli. Muhle uNkulunkulu ukuthi usinika amathuba okufunda, kasibe ndawonye ngomoya kaThixo sithole okuzasikhulise kukholo nokhuluma ngumfundisi Miladube. Amen. Salibonani bathandekayo ngegama lenkosi yethu uJesu ezamasinyane. Siyalamukela kusifundo sanamhlanje esilokukholwa ukubana liyabusiseka ngazo zonke izifundo. Okhulumayo nguSikhathele Ncube. Salibonani bathandekayo ngegama lenkosi yethu uJesu. Siyamukelana kusifundo sakuyona liviki sengathi singabusiseka ngelizwi elizavela emlonyeni kaThixo. Asicimezeni sibe lomthandazo. Baba wethu othandekayo okhona ekhaya ezulwini, siyabonga ithuba lokuhlala phansi sifunda isifundo sakuyona le iviki. Sinxusa ubukhona bakho, sicela usichasisele imfihlakalo yalona leli lizwi, sicela usigayide ubukhona bakho sibuzwe, sinqande kikho konke ubukhona bakho baziwa abanengi kanye lathi, sithintwe sibe sesihlambuluka, siphilile wena, silungele umbuso zayo masinyane. NgoJesu siyabonga, amen. Amen. Siyabonga bathandekayo. Njengoba ngitshilo ukuthi isifundo salamhlanje sikhangela ukubuyisela, abesilungu bathi giving back, ukubuyisela lokho okunjani obukade okutholile. Singakaxoxi kangako kabanzi ngalesi sihloko, uzahle kube kuhle sisihlanganisele indinyana ufunda ngekhanda. Sibona ubana kulobudlelwano bani phakathi kwesihloko lesi le ndinyana le yokufunda ngekhanda. uSamulo 14 ivesi ngelika 13. Ifunda kanje, ithi ngasengisizwa ilizwi livela ezulwini lisithi, loba ukuthi babusisiwe abafileyo befela enkosini kusukela khathesi kusiya phambili. Yebo kutsho umoya, bazaphumula ekusebenzeni kwabo ngoba izenzo zabo zizabalandela. Ngoba izenzo zabo zizakubalandela. Nxa sikhangela indinyana le yokufundwa ngekhanda ekaSamulo 14 ivesi ngeka 13, ngasengisizwa ilizwi elivela ezulwini lisithi, loba uthi babusisiwe abafile befela enkosini. Ngiqathanisa lesihloko salamhlanje kuyini esikutholayo? Siyabonga mfundisi. Olobayo uJohane lapha uthi kulokubusiseka kwabantu abafayo kodwa befela enkosini. Aphinda athi imisebenzi yabo iyabalandela. Okwakuqala nxa sikhangela isihloko ukubuyisela, sinikwe impilo ayivela ngakithi kubokhokho bethu. Sinikezwe nguThixo. Kodwa kuyaveza ukuthi iyaphela. Impilo leyo iphile kumele uyiphile ukuthi usulala ibuyela kumnikazi. Kumele uyiphile ngendlela ukuthi konke okuthole empilweni kumele kusale kubuyele kumnikazi kunetudumo kuye. So ngithola ukuthi umuntu ophilayo ulokuchikashika, abuthanisa izinto zibe khona kodwa bese lala. Nxa ulala kubuyela kubalo kwedolokhana, kusala kumemethekisa umbuso wakhe lo owakudalayo kumbe umbuso wesitha. Kuqakathekile ukwazi ukuthi nxa ngiphila angiphile impilo ibuyele kuThixo, lezo yami izabuyela kuJehova ukumsebenzela. Ukhona lokutsho kule ndaba? Ngikhonapho. Yes. Ngiyananzelela ukuthi khona ukufa kuyinto esabekayo. Kithi njengoluntu. Ikanti ke imemory text yasitshela ukuthi khona ubusisiwe lo ofayo kodwa ayifela enkosini, kuthiwa khona kuyisibusiso. Ngezinye indlela ukuthi kukhona azabe kwenzile esaphile esahamba njengoba siphakathi kokukhuluma ngokugcina ingcebo yomnikazi aze afike. Uthi ukuthi lo ozazwa ukufa kuyisibusiso kukhona azabe kwenzile. Engicabanga ukuthi kwesa kuthola esifundweni sanamhlanje. Sizananzela abathandekayo abana njalo lokho besitsho abazalwane. Sisikhangela impilo yomuntu esemdala kungasela nzuzo. Into yokuqala esikhangelayo. Sibe sikhangele esakhula ekhangele konke ongamenza aphumelele umuntu. Nxa usumdala ungasela nzuzo, kungasela ngitsho olutho lokuncedisa
uyakuzibuza ukuthi ngisebenze njani ngisasemutsha, ngibutheni ngisasemutsha. Sisakhangela ukuthi umuntu uba lovalo bani nxa esebhekana lobudala esekhangelana lethuna. Ake sikhangele lokho. Nxa usuka ebutheni usiya ebudaleni ungasasebenzi kuvama bana kuhlukuluze ingqondo zomuntu. Kuzihlukuluza ngayiphi indlela? Izikhathi eziningi nxa umuntu esiba mdala kumbe ebutsheni amandla sesekhona kukhona okuyabe kumele ukuthi ukwenzile, right, waba lolutho kumele ukuthi uchitha ithuba elwenza amandla sesekhona njengoba kuke kwaveza ukuthi hayi amandla wasezahlala ekhona lempilo ayisozihlala ikhona iyaphela. So nxa usufika ebudaleni kulokukhathazeka thize kokuthi lokhuyana ngakwenza ithuba liyabe lingasekho lamandla engasavumi. So ingqondo nxa sisiye ebudaleni yabe sikhathaze ukuthi ngalokhuyana ngakwenza ngalindlela khathesi nxa impilo sisiye egodini kuyini okusele kungenziwanga. So yikho kakhulu okuhlukuluza izingqondo zethu lokuthi mhlawumbe umuntu acabanga ukuthi nxa esemdala kasela yamanye amandla okuqhubeke buthelela acabanga ukuthi angayisebenzisa yona lani inothi izigcina iphela esebudaleni engasela amanye amandla okuqhubeka izinto zisiba khona. So izinto ezikhathaza ingqondo kakhulu. Yes, yeah. Usethi ukuthi kwesaba ukufa, kwesaba ukuthi engxe ngiphuze ukufa ngisale ngasela inzuzo efanele ubana ngibuthe impahla zami. Pho kumele senzeni silungisele ngayiphi indlela lobu budala? Actually ukuthi ngithande lapho umlo bakulethileyo ukuthi kuthe yonke nale imicaba ngesikhathazayo ibiswa nguSathane. Ufuna impilo yokuphetha kwethu ibe miza, ibe buhlungu ihlukuluze kakhulu imphefumulo yethu. Kodwa olobayo lapha sinikwe Ellen G. White Testimonies for the Church volume 1 ukuthi ithi izikhathi zokuphela kwempilo izikhathi bekumele zibe intokozo kakhulu. Sizwisisa ukuthi sesenzile konke kade sifanele sikwenze empilweni esiyibolekwe nguThixo and sayimanage ingqondo. Ngicabanga ukuthi lapha kuyabe kungumuntu owenze izinto ngendlela kaNkulunkulu oba lentokozo ekulaleni. Nxa ungasenza ngendlela kaNkulunkulu awela njani? Awela ntokozo. Hayi balaleli sithanda bona sitsho lokho ukuthi siyakukhangela kuleli viki ngempilo yomuntu esemdala kakhulu. Sidinga ukubana siphendule umbuzo othi wena kumele senzeni, kumele sixwayeni, kumele silonde yiphi imithetho yezempilo ukuze sivikeleke emkhuhlaneni lapho inyama isinjani isibuthakathaka. Akusifundele uLuka 12 verse 16 kusiya ku21 sike sikhangele indaba yendoda thize eyayisindala iyayisivune yasenza umsebenzi omangalisayo. uLuka 12 verse 16 kusiya ku21 ithi lapha wasebatshela umzekeliso lo insimu yenye indoda eyayinothile yaphuma inala enkulu wasenakana wathi kambe ngenzeni angila ndawo yokubeka amabele ami. Wasesithi nanku engizakwenza ngizazidiliza iziphala zami ngakhe ezinkulu kulazo bese ngithela khona wonke amabele ami kanye lezinye izimpahla zami. Ngizazitshela ngithi usulezinto eziningi ezinhle ezizakwanela iminyakanyaka. Ikholise manje impilo. Dlana unathe uthokoza. Kodwa uNkulunkulu wathi kuye wena siwulandini ngabona lobu busuku impilo yakho izathathwa. Pho ngubani ozazuza lokhu obusuzilungisele khona na? Yikho lokhu okuzakwenzeka kulowo ozibekela inotho kodwa enganothanga kuNkulunkulu. Lizananzela ubana nxa singena kulesi sigaba umbuzo phose omkhulu ezathi siwuphendule ngupho kuzakwenzakalani ngenotho yakho nxa wena unganjani ongasekho. Asike sikhangele la kulolu daba esifunda ngalo kule indaba ekaLuka 12 verse
16 kusiya ku21 kulasifundo bani esiqondana lathi lamhlanje kuyini okwakukhuzwa ngamandla ngoNkulunkulu kulesi sikhulu okuthiwa isikhulu esiyisiwula kumele kusifundiseni ngalezi zinto esithi thina ngezethu bengilalele efunda amavesi angisabalala ukuthi uzami ubale wazi wabangaki kulamabala athi inotho yami lokhu kwami ya kuze wangikhumbuza amabala kaSathane yes ukhuluma kanti mesiya khona lapho ukuthi hayi ukhuluma njengoyise kanye wasunga ukuthi ngiza kwakha isihlalo ngiza enguSathane isifundo lesi lapha sesingene khona isihloko lapha sithi isiwula esinothileyo unothile kodwa lobuwula alright so inotho yakho kayisamsebenzele ngoba uyisiwula so nganotha ukuthi isifundo esilapha ukuthi impilo yomuntu kayiyakhwa yibunengi bezinto alazo alright kawuphumeleli ekuphileni iminyaka eminingi ngenotho kumbe injabulo kayibuyi ngenotho ivese ekucineni ithi yona unganotha empahleni unganathanga kuNkulunkulu uyisiwula so kuqhakathekile ukuthi sifundise ukuthi umuntu angaba khona emhlabeni njengoba sikhuluma sinje balaleli ababukeli sesikhona ungasebenza ubuthanise woba kwazi ukuthi buyela kuNkulunkulu umnikazi wenzuzo ngoba ungaba yisiwula soba lezi zinto ehle uzisebenza ngokuhlakanipha ngobulimi bakho kuwe kukhuzwa ukweyama ezintweni uchiya uNkulunkulu wakunika izinto impilo yomuntu kayibe lusizo kwabanye abantu isize lawe lo uNkulunkulu wakudalayo umdumise ngayo ungamchiya uNkulunkulu ususwa inceke eyisiwula ngoba uphathiswe impilo nguThixo nezinto akuse ngazo usuphinde uziphila ngendlela engayisiyo kaNkulunkulu susiba khona lapho mfundisi khona lapho kumfanekiso nalo wesinothi lesi oqala kuthiwa khona ilizwe lathela kanti ngalithela ilizwe ngubani olithelisayo antsho kuvela kuNkulunkulu wakulibala khona ukuthi kuvela kuNkulunkulu kuthiwa uthe sebona sokuningi wahlala phansi wanakana senakana ngasakhumbula ukuthi akhuleka kuze umnikazi ukuthi kathi ngenzeni ngalokho so uzethi khona sengiswela indawo lapho engafaka khona wayesekhipile kwethumini wayesebiseleni imnikelo kasakwazi ukuthi asengaphi sithola futhi lokuthi kambe abaswelayo labayanga wayesebanakekele yini konke khona lokhu uyakulibala so ke ngithola ukuthi khona siyafunda ukuthi khona lo mphefumulo wakhe nalo athi kawudle uphumule ngoba abantu umphefumulo antsho lo mnikazi so ke lapha siyakhuthaza ukuthi khona singabe iziphukuphuku yakwazi ukuthi khona uthi esiphukuphuku asobalele imnandi lo mntwana omncane wathi isiphukuphuku uyazonda mamhlanje uyazonda athukuthele kukanganani isinothi umuntu mhlawumbe ocebileyo ohloniphekayo esigabeni endaweni lapha ahlala khona nxa sizabizwa ukuthi isiphukuphuku uyisiphukuphuku ngenxa ukuthi kunjani akahlelanga akahlelekanga kazwisisi lokuthi inotho level uyithethe ngapi sibanjisiwe ukuthi khona sibambe sinakekele aze afike umnikazi uyakwazi ukuthi into ethintwa ngosikhama uhlupho lwethu njengabagcini bengcebo kaNkulunkulu ukuthi singazwisisi injongo yokuphila kwethu alright injongo yokuphila kwethu alright ubaba lo kuthiwa uyisiphukuphuku ayikhona ngoba elenotho so akusolani hayi ukunotha kakukubi yes kodwa indlela ozachitha ngayo lokhu Thixo asekufaka esandleni indlela ozachitha ngayo alright so lapha umfundisi uthintile lapho ukuthi uthi mina ngiza so baba lo uphilela yena kodwa injongo yokuphila kwethu ibi ukuthi mina ngibe yisibusiso kumfundisi uMndilo umfundisi uMndilo abe yisibusiso kusikha into yikho kodwa sikuphilelayo ukuthi siblesse sibe yizibusiso kwabanye abantu ukukhohlwa njalo umfundisi katsho lamanje uyakutsho kathesi ukukhohlwa ukunanzelela ukuthi ngubani okunika imfuyo yonke lakho konke olakho kukwenza uphile ukusiphi isigaba sempilo nxa siqathanisa lezinyamazana ithi ingqondo yakho icabanga okungaphansi kwenyamazana ngoba uphila engani kakula uNkulunkulu ophileyo lezo zinto uphile engani kakula Zulu uphila futhi kungani kusasa kayikho inyamazana eziphila njalo mfundi ngicabanga ukuthi yena utsho kahle ukuthi uphila ongaphansi kwezinyamazana ngingele nje endlini lapha na the moment ngithutshe egedini ngemota
angikwazi izwangani yabe sisegedini nxa ngesimisa imoto igijime iyele ikhonkote ungaphosa ulume noma ngubani umuntu ilokucabanga thize iyamazi oyinika isikafu kodwa yena kamazanga ungiyonika isikafu kulombuzo khona phana ekucineni mfundisi nxa siyifunda indaba uthi khona pho-ke njengoba umphefumulo wakho uzawususwa kuwe right lezi zinto sizaba ngezikabani kodwa ukubuza mfundisi nqade siqale isifundo ukuthi khona lesi sifundo sisijongeke uzosincedisa ukuthi lapho uNkulunkulu esibusisa ngempahla sikukhumbula ukuthi impilo lezi awufike ekucineni nxa sifike ekucineni zizawuka ngezikabani lezo mpahla esizibuthelele mbukeli lomlaleli actually usiya ukhonapho uvele uhluqase ukuhlupheka uvele ungakafi nxa usiyafika eminyakeni engu60 usiyale ngale kwe60 kambe somele ugoqa wendoda le yalokhoza kithe yena isibona amasimu evuthile yabutha yakhe iziphala ezintsha amazwi athi ngizakwenza njani kanje ngizaqhaqha ngiqhelise ngibe sensenzani bese nihlala ngithi mphefumulo nansi indaba yami ngibe sengihlala phansi kambe kusho ukuthi nxa sengikhulile ngenza konke somele ngihlale phansi ngigoqe izandla angisatheli izithelo yini akunjalo yikho kuthiwa yindoda eyisiwula impilo yomuntu kaziphileli uphilela uNkulunkulu nxa uNkulunkulu esafaka umphefumulo kumele ube yinzuzo kuThixo ncede omunye umuntu ebandleni oba lusizo inothi yakhe le ukhulumela phana mama ukuthi kasacabanganga ukuthi kumele ngifake okwetshumi mbisele iminikelo ngiyesiza kuyakhiwa ichurch kuyahenzwa imihlangano ethile kumele ukuthi uqhubeke ulusizo lukaMlimi uthi nxa ulala uNkulunkulu athi kuleli qhawe lami akathi liyisandla sami emhlabeni ndikhambisa ivangeli so kwaswele kukwazi ukuthi uNkulunkulu nxa esidalile wasifaka emhlabeni usidale ukumsebenzela athi ukuhlala sigoqe izandla nxa ngisaphila kumele ngisebenze ngeyindlela impahla yakhe le ibingayenza imisebenzi njengabo Daniel ababhala abenza imisebenzi esabekayo sebengale kwabo 70 years okunye mfundisi khonapho siyalimukiswa singananzelela i-retirement abaningi bayithatha mhlawumbe nge-60 years abanye kathesi kulezi nsuku kakhulu kuya ngemhlubulo ngezindawo abanye at 50 retire sehlezi phansi kumele sikukhumbule ukuthi lezi zifundo nezedlule sike sakuthinta ukuthi ukusebenza asiyo inzuzo kuphela ngitsho lo mzimba lo awudayelwanga ukuthi uhlale phansi uzananzela abaningi bengangena ku-retirement abanye abasahlala lesikhathi esithi uzothi akasekho umuntu lo ngenxa yokuthi umzimba vele awudalelwanga ubana uhlale phansi nje ungenzi lutho ikanti lakho konke sekuthintayo ukuthi kathi ingcebo ke ubanjisiwe umnikazi aze abuye usutheni ngayo nxa usuhlezi phansi wagoqa izandla singakhohlwa isikhala kwabo zambuzo lana ukuthi obuzwe eBhayibhelini ukuthi kuza kwenzakalani kanjani ngemfuyo yakho singawuphendula lo mbuzo asikhangeleni amaHubo 49 verse ka17 sibuye sikhangele uFirst Timothy 6 verse ka7 6 verse ka6 le ka7 amaHubo 49 verse ngu17 yes ithi phela kazukuhamba lalutho mhla esifa ubukhazikhazi lobo akayikwehla labo nansi indaba akazukuhamba lalutho uFirst Timothy 6 verse 6 lo 7 uthini funa nxa evula khonapho ngiyafikelwa emcabangweni nami lapho ukuthi nxa kuthiwa umuntu kahambe lalutho lobukhazikhazi uyazi ukuthi siyake silibala umuntu angababomvu agqoke kuhle isigqoko simhlale kuhle afunda ngani sedlula abanye abantu uyakhohlwa ukuthi kule ndaba kuthiwa ukufa isilinganisa sonke ngakula ukuthi ubungaphi akula memo so kumele mbekwazi ukuthi onguyondalile ukuthi ngiphile njani nxa ngifundile ngiphile njani nxa ngilenzuzo singabamazi uThixo bathandekayo kakusoze sikhathaze izinto ezisemhlabeni ngoba ziyasala khona ngezomhlaba thina singabakaThixo kuqakathekile ukuthi sibe mazi ukuthi kungasaphila okay
1 Timothy chapter 6 verse 6 lo 7 ithi kodwa ke ukulalela uNkulunkulu ngokusuthiseka kuyinzuzo enkulu ngoba akulalutho esalulethayo emhlabeni njalo akulalutho esingasuka lalo kuwo. Nxa babebuza singakakhangela amavesi la nxa bebebuza uBilly Graham omunye wabavangeli ukuthi kuyini okumangalisayo ngempilo kanti waphinda wathini wathi mfitshane kakhulu wathi impilo injani nxa impilo imfitshane kumele siziphathe njani kulapho kungena khona ukuthi ingqondo yami ngaba kwathi impilo emfitshane so kumele ngibuze uwanike impilo ukuthi sengilalokho sengiphila ngiphile njani yikho thina sabuya singalalutho kasilethanga lutho sibele singalalutho konke ongabona ngilakho emhlabeni kumbe sengenza izinto zamangalisa kodwa ngabuya ngingalalutho la sibi sobuhle ambulethanga so kumele ngibonge inkosi ngalokho engilakho ngokumdumisa so ngizwisisa mfundisi ukuthi nxa kuyikuthi siphila siyakwazi ukuthi ukufa kukhona yes ende siyakulungiselela anti ukuthi sizangcwatshwa njani sithweni niyakucabanga futhi ukuthi engcebweni esiyiphathiswe nguNkulunkulu kule plan okumele ukuthi siyenze kumele senze ukuhlela ukuthile ukuthi njengoba izindlu lezi ngahambi lazo igolide leli ngasoze ngiye lalo ndawo lizasala kuhamba njani ngobuzo obuzwe ukuthi sithuthandini kuyasala kungokabani so impendulweni la ukuthi ngicabanga ukuthi kumele sihlele ukuthi lapho sesisiye kufeni lokho kade kungokaNkulunkulu esiphe khona kuyakuthiwani ngakho ngeyindlela amavesi la esikhuluma ngawo asikhumbuza sonke ukuthi kasilapha kade kathesi as long as sono sisabusa impilo ethi njani imfitshane uJakobe 4 verse 14 la uyakutsho khona akwesibalele sesu uJames 4 verse 14 okay James 4 verse 14 uthi lapha kungani kalikwazi lokuza kwenzakala kusasa ukuphila kwenu kuyini na liyinkungu ebonakala kwesikhatshana ibe isinyamalala ona lamavesi asifundisane asike siyiphindele impilo yethu maqona lempilo vele asifundisane maqona kanjani lempilo yalana sifunde ukuqala lo Jakobe inkungu ekuseni iyavuka ibophile ngasikhatshana nje sinyamalele nxa kuthiwa sifana lenkungu kuthi ukuthi njengomuntu uziqakisa mela hambe lapho akunani ngizibona sengingaphi kwabanye abantu kodwa nxa inkungu kuthiwa iyavela idlule lami ngimelele usuku kuphela so kumele ngiphile impilo uThixo ayilawuleyo engidala ngoba kuthiwe kangilethanga lutho ngizachiya futhi konke so kumele ukuthi ngibuthi ingqondo yami ibe kwazi ukuthi inotho iyadlula kodwa impilo yami ingaba kuKristu ngiyabe ngifaka inotho enkulu ngoba nxa ngisifa ngiyalala balalela ubukeli ukuphila kungaba kuJesu lempilo yethu iyame kuJesu sileqiniso ukuthi kungaze kudlule impilo emhlabeni kodwa ke izabe ibhenke kuThixo onguye ozangibisela sesesiza kodwa ubuthutha yikuba lenzuzo yonke lempilo edlulayo ngingala Jesu lempilo engadluliyo nansi indaba lapha siseyaphambili njalo sekhuluma ngempilo ukuthi iqhatheke kangakanani sibuyela kwana nombuzo ukuthi isala ingekabani le impilo so kumele senzeni ukuze lezi impahla lezi esingangeni lazo emagodini zisazi ngezikabani kuvamile bathandekayo ukuthi ngikhumbula lapha kwakwenzakala isiga ukuthi kulabantwana abachiwa ngunina loyise kwabuya izihlobo zafika zabathathela sibisendlu wabaxoxela phandle abantu labo baphambana kubabili amakhanda so senzeni ngempahla nxa sesisele I think umbuzo oqhakathekileyo nansi impahla sesisele ukufa kukhona akula umuntu sesukudinda sakudinda sakuphinda ukuthi nembala impilo yomuntu njani imfitshane iyadlula kodwa impahla nxa sesisele zisala zingezikabani asike sixoxe kubana silungisela kanjani ngalokho okusalayo Mfundisi siyakuzwisisa sonke ukuthi khona impilo le imfitshane njalo iyadlula lokhu ngithemba sesikuzwisisile sonke ngicabanga ukuthi khona
njengoba sesizwile futhi ukuthi impahla lezi akulo zangcwatshwa lempahla zakhe bona ngani uqhakathekile ukuthi impahla yami sengiyisebenzile angihlale phansi ngicabanga ukuthi khona njengoba ngiyisebenzisa khathesi ngizayisebenzisa ngalindlela uNkulunkulu uzawungena lapha ngendlela asilaye ngayo nxa ngingasekho okuzakwenzakala futhi yilokho sihleleke njengoba sithile ukuthi khona umuntu kangcwatshwa lempahla yakhe okuzasala irecord lokuthi usebenzise njani la ngale kwakhona ukuthi uzasala kusiba njani irecord yonke and futhi irecord leyo ufuna ukuthi uhleleka ngayiphi indlela kuyini omele ukwenza ukuze ukhanta uhlelekile ukuze ukhanta uhlelekile nxa usucabangile wanakana kodwa ungabe isiphuphu njengalona undoda uqhakathekile ubhala iwill uqhakathekile ukuthi ucommunicate ukuthi ufuna izinto zakho zihambe njani kwazakale ngoba ungayekela khona lokho bazathutsha abanye bavuke esixukwini ezimbalwini abantu loba ngubani lobani sefuna udonsa kudonsayo abanye bahle bawuqale khona apha vele ungakabekwa lokube ungangcwatshwa bavele sebenjani sebekhangelela anti vele awuhlelekanga ngakho ungahlelekanga yonke into yakho ingahlelekanga ngitsho lo mngcwabo wakho ungahlelekanga la libone nje into ezenzakalayo ngicabanga ukuthi thina sisaphila kuzifundo zonke lezi esizibonile ngayo thamethu yona vele iwili ibhalwa ngumuntu ongakanani uyibhala usama 60 years data esenza kufa uyibhala uyilungisela impilo vele uyilungisela nini ungakanani angithi nxa ungazalwa suqalisile ukuphila alright lapho uqalisa ukuthi ususebenza uthola inzuzo ngoba kwathi inzuzo yena leyi nxa ungafa iyasalisianga alright so iwili ungavela uqalisa ukuthi usuqalisa ukubuthanisa ohlubhala ukuthi nxa ungenza mvuke uvile kusasa ungabi lohlupho ngikwazi ukuthi mina njengenceko ekhonza uThixo vele ngiyakwazi ukuthi uNkulunkulu ngimbeka kuqala abantwana nxa usula indlela lapho kumele uzwisise ukuthi impahla levele ngekaNkulunkulu njengoba na Psalm 24:1 esithi lokho kunjalo vele ungabona uthi uNkulunkulu awusozuhlele ngoba ohlelekileyo uNkulunkulu ngakunika ukuhleleka so singabela izihlobo abantwana lezihlobo usukwazi futhi ukuthi uNkulunkulu wangibusisayo la la ngase ngilele ngifuna kusale ivangeli lihamba uyafaka futhi uyafaka uNkulunkulu osohlelele emuli yakho uhlelele emuli yakho ngoba kumele bangasali behlupheka abantwana ngoba sodlulile into ethintwa ngumfundisi empilweni yabantu abamnyama sesibona izinto ezibuhlungu njengaleli thintile isenzakala kodwa ubunceko obuthembekileyo umbone ngani ivesi isichasisele kuhle ukuthi imisebenzi iyasala so ubunceko bakho obuthembekileyo buhamba beyond the grave usala uyinceko ethembekileyo eyokuthi sesabona inotho isala ithathwa ngabantu abangamesabiyo uJehova eyomuntu kade sesaba uJehova meyibhongene lesanga ukuthi ahlele ukuthi impilo inotho yakhe izasala ichithwa njani sibone umbuso kaSathane usalumiswa ngenotho yenceko kaNkulunkulu ekamfundisi sibone kusale kusakhiwa amabhokisi yokuthi uyazakuncedisa abantwana kusale kusenziwe ezinye izinto kodwa ngihle mbone kuyicontroversy ukuthi uSathane uyasenza sesabukhuluma ngokufa sikha ezindlini siyakhuluma ngakho yini lo mhlanga ukuthi mhlanga lapha sesifile izinto lezi hayi siyabe sesicabanga ukuthi khona osefuna ukubulala omunye ngisho ama beliefs ethu kodwa ngicabanga ukuthi kuyi topic obekumele ukuthi sikhulume sihlale phansi ngoba yi reality esiyiphethe ukuthi sizakufa sihlale phansi sihlele ende sikwazi ukuthi kufanele even sesilele umbuso kaThixo ume kuqhakatheke kangakanani ukuthi sikhulume ngokufa sikha uqhakathekile ngize ngikhumbule ethi sehlakalo sake sangehlela mina umama ngelinyanga siyaxoxa uthi mntanami mina ngizakufa nxa sengifile ngifuna ukuthiyela imali usaqedisa ukwakha ngahle ngathi vela ngifuna ukuzwa sahlala ungangitsheli ngokufa uSathane wasethusela ukufa vele asifuna ukukuzwa asifuni ngoba uthile umhlanga lapha ukuthi kwesinye isikhathi ngalithethene omunye sicabanga ukuthi hawu sukhuluma ngokufa sucabanga impahla kube njengokwami khona lokho ngesaba ukuthi ngehlwa lo mzali wami hayi angifuni ikanti ke khangela okwenzakalayo walala le mali yangikhona ngikwazi ukuthi ayangani ngaluza imali so ke engiyayikho ukuthi khona asixoxenini singesabi uSathane singamvumeli ukuthi asethusele ngoba kuyasibisela emuva ngenzakala leyo mali mfundisi engceye yena lo wayithathayo wathatha wayenza ongivele ngenjani ungasho ngomnikazi ayengakufuni so kuyasekuqapheleni khona lokho
ngibona ngani kuyaqinisa abalaleli ukuthi asibeni lamawili kulesi sifundo namhlanje awukhethile ukuthi lo mnyaka emingaki oba le wili as long as ulenzuzo yakho encane usasemutsha oba le wili iwili nxa bekhuluma ngayo uyakwanisa ukuyivuselela uyayitshintsha hayi sengibona singama ngale indlela ke kodwa hlala kunjani iza kunceda kusasa umbuzo engakubuza wona ukuthi ngawuthiwa uyavuswa kwabafileyo ukubona ukuthi impahla yakho isele iphathwa njani ungathokoza yini kodwa nxa usenza leyo nto ulungisa leyo wili uqalela ngaphi awufundele uZaga ngo39 ngo3 verse 9 okay uverse uzabuya futhi kuZaga 27 verse 23 kusiya ithi lapha dumisa uJehova ngemfuyo yakho right ngezithelo zakho zokuqala zonke ngalokho iziphala zakho zizagcwala ziphuphume lezimbiza zakho zewayini zize zichitheke ngewayini elitsha uZaga 27 verse 23 kusiya 27 yes ithi ngoba leqiniso ukuthi uhlala usazi kuhle isimo sezifuyo zakho right nanzelela imihlambi yakho ngokuba inotho kayiyi kuhlala kokuphela lo mqhele wobukhosi kayikuba ngowezizukulwane zonke utshani bungaqunywa kuqalise ukuhluma obunye ukuthi bonke obusikwe ezintabeni sebubuthiwe amawundlu azakupha uboya bezigqoko lezimbuzi zikuphe imali elingana intengo yesiqinti uzakuba lochago lwembuzi olunengi olwakho lolwendlu yakho lusuthise lezinceke zakho olwakho lelendlu yakho benilalela lapha ubala ivesi leli elami ivesi ngiyalibala ethi yelusa kahle umhlambi wakho leyithena uhlala unanzelela izifiyo zakho kanti lelo bala nxa silitolika ekakhulu nxa sitolika leli bala silizwa lesithini sifundani kukhulunywa ngani la kubhala iBhayibheli lapha kwakubhalwa ngabantu ababethola inzuzo ngokulima yes yikho kukhulunywa ukufuya lokulima right namhlanje abanengi bethu sithola ngokusebenza sibuthanisa inzuzo imali abanye ngamabhizinisi yona leyo yimfuyo silayo sitshela ngokuthi nanzelela ukukunakekela kwezidolobha ukuthi kuhlele kuhle right ukuze kube inzuzo kubantu abakho womakhelwane abanye abantu ngoba kuthiwa kube lusizo umuntu vele edalwa emhlabeni wafakela kuba usizo omunye umuntu uThixo sifakele uthando komunye umuntu uthando kuye so lapho sekufitizela kakhulu ukuthi kasinanzeleni ukuthi singathola inzuzo sinakekele singayichaphazi yekela ukuthi ungathola imali ikwenza uyenatha unganathi ungathola imali ikwenza ucina uthanisa omama abanengi wena vele umama ulayo umngakho imali kayisebenze ngendlela eyachiya abantwana bethokozile la uthokozile lo Thixo zinathokoza umntanami usebenzisa ukuthi inzuzo ngimnike yona yiko uthiwa lo chago lakho zalusenga udle labantu abakho lani lezinceko zakho okuveza ukuthi nxa ngilungisa engulungisa ngiqala ngobani ngiqala ngami angithi indlela futhi mfundisi indlela yokunakekela ngicabanga ukuthi khona uqhathekile kuba lohlelo lokuthi vele izingaki izinto engilazo yes impahla yami inganani nxa mhlawumbe kudingakala ukuthi okunye uthi invest uzalisa ngithi ungazi wapho ngokuthelela kuyingozi ukuthi uhlale ulenkomo ulamaplazi mhlambe mathathu awukwazi lapha kulezingaki lapha kulezingaki ziyazalana akula record konke kana kuyingozi asithi la mhla ungalala lo bantu bangasithathela ngendlela yakhe ucina usungumuntu ongasahlelekanga ngike ngabuza lapho ukuthi nxa sikhuluma ngamawili siqathanisa le verse sanibona sibalela ukuthi nxa ngizahlela iwili yami ngithe siqalela ngaphi kungalapho siqalela khona ukuhlela imali siqala ngokubuthela ngaphi sisichapha kasiya phambili antsho ukhulumile wathena kumele ukuthi unika abantu bakho wakhuluma waze wafika kuzisebenzi so uqala ngokubona ukuthi laba oyibo obondlayo sebenikiwe usuke lapho phela ungakhohlwa ukuthi ulabo makhelwane ophila labo uzuyefika la kuNkulunkulu ukuthi ngase ngilele ngakusale kusebenza impahla yami ngibuse ngumlimi emsebenzini wakhe ukuze ube yinceke ethembekileyo kho bonke
Kuyenxa namazwi ofuna ukukhuluma. Bengifuna ukuthi ngithe ngixoxa lo munye umngane wami wathinta indaba kaRalph. Omunye umuntu owaphila impilo ehlakaniphileyo wahlela ukuthi yena esedlule emhlabeni ingcebo yakhe izasebenza ukuhambisa umsebenzi wevangeli. Lundodo obizwa ngayo library yesoluso Ralph. Ukuthi ngomunye ngenye incebo kaNkulunkulu eyaqhubekisela umsebenzi wevangeli ukuthi la nxa senilele imali yami izasebenza lo. Yes. Ngenye lapha sesithinta ukuthi kangibe le will, angibe le trust. Yes, anlagama lesintwini zanixoxela. Yes, siyabonga ukuthi uNkulunkulu uyasikhuthaza ukuthi nxa sengihlele imali yami ngayenza iwili yami abantu abami bazasala bephila so okunye okukhona angikhumbule umsebenzi kabani kaNkulunkulu okukho uzathi ngakuthiwa siyabona singale kokufa bengathokoza manje nxa usufile kawusazi njani ndothi awusala sabile noma ukwenzakala ngaphansi kwelanga kodwa bengathokoza ukubona imali yami selisebenza kuhle bayafunda esolusi ngeRalph. Yes, umqondo nalo uyafika ebantwini kodwa uhlupho lwangikhona sisuka bese sicabanga kwesinye isikhathi ukuthi hayi mina uNkulunkulu ngizamchiyela kodwa ngizamchiyela lapha sensifa mhlanga ayikwenza thini kade sengisabuthelela ukufeni kwami vele ngiyakwazi indlu yami lenze ihambisa ngaphi uNkulunkulu izimali zakubhadala izintandane ikanti ngiyangazi khona nokuthembeka kambi. Kungumthandazo wami bathandekayo ukuthi sike sitshintshe indlela esicabanga ngayo. Ama-church la esiwabona esakhiwe ngapheli engaphela masinyane singenza okukhulu sengani lesi sifundo singasenza sibe lokukhangela okutsha ngempilo singakhohlwanga ngewili singakhohlwanga ukwenza itrust lapho esingathi thina hayi mina nxa sengifile ngizafuna iplaza lami leli lisetshenziswe nguJehova ngikunikele khokhwana kuvunyelwe asilocala kodwa nxa uzakwenza lokhwana kubhale phansi kucace ukusayine wenza ukuthi ungasayisokumsindo kusasa siyabona sizwe le indaba kanti nxa sikhangele usihlabelelo ngo-27 verse ka-24 kulama verse okwabala kungenxa yani amazwi ka-24 ku-chapter 27 usihlabelelo eqakathekile ngubani uZaga alright akuyibalisiswe. Yes, uZaga alright. UZaga 27 verse 24. Alright. Ithi ngokuba inotho kayiyi kuhlala kokuphela nomqhele wobukhosi kayokuba khona awuyi kuba ngowezizukulwane zonke. Sisengikhangele kakhulu isihlabelelo kimi lokho kuringa usihlabelelo ya uZaga 27 verse 24 lamazwi aqakatheke kangakanani ubana ahlale siwacabanga abe phambi kwethu sonke isikhathi na kuqakatheke kangakanani. Nxa ngikhangele umuntu angaba lenzuzo inotho uSathane uyafaka nje ingubo yokugubuza ukhohle ukuthi uqala ungalayo uthi ukuthi izaphela ombone ngalayo angavukela kusasa khonokho kugcina ukwazi ukuthi inzuzo le nginikwe ngumnini mandla wonke kusomele ngiyiphathe ngendlela lanxa kimi ngaphela ngisale ngithandeke ebantwini ukuthi ngeke ngasiza labangangisiza kodwa ngingaba ngumangqofi lami sengingasela lutho bazangikhangela lo Thixo ngiyabe ngimuonele so amazwi la agcina umuntu eyinceku yalo ombusisileyo. Sisiyabonga khona lapho mfundi nxa iphela futhi senanzela ukuthi abanye abantu bagcina sebezibulala ngenxa unganakekeli inotho nxa isithe yaphela kasakwanisi ukuthi aqhubekele phambili ila ngoba istatus ufaka ithemba lakho enothweni kayisekho ithemba seliphelile sekukuphela kwempilo yakho. Isintu bathandekayo sithi sona ubukhosi ngamazolo njengoba ubukhosi bungamazolo singabeki ithemba lethu lamagama esofumana kuZaga ngo-27:24 kumele ahlale esezingqondweni zethu ukwazi ukuthi inotho iyedlula ubukhosi njani ngamandla kodwa ongedluliwe nguJehova kasibambeleni kubani kuJehova asibambeleni kuJehova. Ake sikhangele imicijo esithola kulama verse amane ngizafuna siwabale wonke siwalandelisana. Sizaqala ngoTimothy okuqala
ngo-6 ivesi lika-17 siye ku-2 Korinte 4 vesi lika-18 lapha sidinga ukubona ukuthi la mavesi asinika mandla bani wokonga izimali esizitholayo. Ifunda kanje uverse 17. Balaye labo abanothileyo kulo umhlaba wakhathesi ukuba bangazikhukhumezi loba babeke ithemba labo enothweni engathembekanga. Kodwa ukuba babeke ithemba labo kuNkulunkulu osinika kakhulu konke okwentokozo yethu. Abasekorinte ngo-4 ivesi ngo-18 ithi ngakho amehlo ethu asiwakhangelisanga kokubonakalayo kodwa kokungabonakaliyo ngoba okubonakalayo kuyedlula kodwa okungabonakaliyo kayikuyi kuphela. Siyabonga. Uzakha ngo-30 vesi lika-8 uthini? Ithi lapha susa kimi inkohliso lamanga ungangiphi ubuyanga loba inotho kodwa ungiphe kuphela ukudla kwami kwansuku zonke. Siyabonga singafunda lo mtshumayeli 5 vesi lika-10. I think la iqakathekile ibali. Umtshumayeli ngo-5 ivesi ngo-10. Lo othanda imali akeneliswa yiloba yimalini. Lo othanda inotho akasuthiswa yilokho akuzuzayo. Lokhu lakho kuyize. Asike siwakhangeleni la mavesi womane. U1 Timothy 6 vesi lika-17, u2 Corinthians 4:18 sizisegcina kwesine. Uyalimbhalo isifundisa ubana siphathe njani imali. Siphathe njani imali. Nxa sikhangele u1 Timothy 6 vesi 17 ukhuluma ngani kakhulu? Uthi kulaka abantu abanothileyo bangafaki ithemba labo emalini. uNkulunkulu futhi bangazikhukhumezi. uNkulunkulu lapha ufuna ukuxwayisa ukuthi ukuba lenotho kayisompilo. Impilo ikhona inotho ingekho ngoba vele impilo ivela kuNkulunkulu. Abese nxa sekunika impilo nguye sekunika lenzuzo. Okuka 18 ngalo uDeuteronomy uthi lingamkhohlwa umlimi onguye onika amandla okuthola inzuzo. So esikufunda lapha ukuthi ezinye izikhathi imali isuka abantu sibambe kangaka okokuthi isithungamele kubhidlizeni kulokwakha. Umuntu yathi ulamakhombi lezitolo uzothi ubulele ufuna ikhanda lomuntu lokudinga ibhasi. Kathi usufuna ukudingana vele okunye. Uzama ukukhuza ukuthi imali ungayithatha kakhulu ihambe phambi kwakho. Iyenza ubulale lempilo kwabanye abantu zama ukuzakhela impilo wena ungasomnikazi wempilo. So lapha sifuna ukutshengisa ukuthi hayi nxa ungumnceke ethembekileyo impilo yakho ikuNkulunkulu angakunika inzuzo ngekugcina impilo kayisoye ukuthungamela impilo yakho. Ungazikhukhumezi kodwa zehlise abe nguye ukuthungamela impilo. All right, okay. Mina mfisa ukukhuluma ngo2 Corinthians 4:18. All right. Uthi ngoba kasikhangelanga izinto ezibonwayo ngoba esizibona ngamehlo ziyedlula kodwa sikhangele ezingabonwayo ngoba yizo ezimiphakathi. Ngizwisisa ukuthi uNkulunkulu afuna sikwenze ikwenelisa ukwahlukanisa izinto. Yes. Sike sakhuluma lapha sathinta ukuthi izinto ziyadlula. Asihambi la lutho. Impilo iyadlula. So lapho uNkulunkulu asibizela kikho ukuthi singafaki ithemba lethu lamandla ethu wonke ezintweni ngoba kasisoze sisuke lapha silalo. Kodwa kufanele ukuthi sikhangele impilo ephakade esibizelwe uNkulunkulu. Kundaba yokuzikhukhumeza khona phana mfundisi ku1 Timothy 6:17. Kuqakathekile futhi ukuthi sinanzele ukuthi uNkulunkulu lapha esibusisa sesingabacebileyo masingakhangela abantu phansi. Mangabe labanye abantu abazizwa kunzima ukuthi bamfinyelele ngoba mambona sengiphezulu kakhulu. Lami futhi makungabi khona isigaba sokuthi ansakwanisi ukuthi ngifinyelela abayanga ngoba ngizibona senginotile ngoba konke lokhu ngokaNkulunkulu. Kangamphelanga ukuthi ngizikhukhumeze ungiphele ukuthi khona ngincedise laba abangatholiyo. Siyabona. Kumele sinikele nini impahla yethu singakafina sike sawuchaya lo mbuzo lo. Kodwa nxa sesikhangele ukungazikhukhumezi sikhangela amavesi wonke yona lawa ukusikhuthaza bona kumele sinikele nini. Asike siphindeni sifithizele kuya le ndaba. Mina nxa umbuzo lobuya kufika umsebenzi ngo17 lapha nosuka verse 26 ku28 mfundo lethi othi ngoba kasiziphileli siphilela inkosi kumbe
noma siyahamba noma siyafa singabe inkosi. So kumele ukuthi nxa ngiphila ngisemhlabeni impilo yami ibe ngefakazela uThixo. So kuthi ukuthi ngingathola inzuzo ngizamaza umakhelwane ngoba uJehova uyathanda umakhelwane. Ngingathola inzuzo ngizakwazi ukuzigqokisa kuhle angihambisi umzimba kaNkulunkulu nqunu. Lokudla engikuthengayo kuzakho umzimba kaThixo. So ngesikhathi ngiqalisa ukuphila ngisebenza kumele ngiphilele inkosi lenzuzo yami iphilele inkosi. Akuqedise ufuna ukuthi uyaqesa ngoZakha ngo30 verse 8. Yeah, akuqedise athi ukuthi usikhala phana uke wabuza ukuthi kwesinye isikhathi ngilinyekela koyena umbuzo ukuthi siphanini. Ukuthi kwesinye isikhathi siyaziphilela siziphilele. Sithi sesise ekucineni sesibona ukuthi impilo sisedlula. Sesisithi hayi lokho siza kunika uNkulunkulu. Khona lokhiyana kuyingozi ngoba kuthi ukuthi ngehluleke ukuzwisisa ukuba yinceko vele ethembekileyo ngisaphila. Laphana sokuyindlela yokungani sengani senithenga izulu njalo kanisela choice. uNkulunkulu kasebenze ngoba mina sakusebenzisa. So uNkulunkulu yenziwa abe yi-second choice but ubunceko obuthembekileyo bebusithi ukuthi ngisaqinile. Angimuphi uThixo ngimfake ekuqaleni la nxa ivini sengenza ezinye izinqumo sengisifa kodwa inhliziyo yami yelatshiwe ngingaziphilelanga ngazi notice ngazikhukhumeza ngabuthelela izinto zonke. Khona phana So ingozi ekhona sosikhapheni ukuthi ungabona siyakupha ungasakusebenzisi. Kule ngozi yokuthi inhliziyo yakho uyabufe ungelatshwanga ubugovu. Ufa ulokhe uligovu. Ukuthinta kwamphakathi ngikhuluma ukuthi khona ekuguleni sengigula semphathekile. Le ngqondo vele kayisekho njani? Asacabangisisi ngendlela ade ngicabanga ngayo ngesikhathi ngiphilile. La nxa sengiluphele khona phana vele ingqondo yomuntu nxa iluphala njani ibuyela emuva. So kucabangela wembukeli lomlaleli ukuthi ngesikhathi usufragile usunjalo usubuthakathaka yikho ufuna uqasa uceba ufuna uqasa ucabanga akusoze kuphume kahle. Ikanti ke nxa usaqinile amandla savuma usebenza khona phana la ingqondo yakho isebenza ngokupheleleyo uzahlela into ezanjani ezakuphathisa njalo ehola umoya kaNkulunkulu. Uzwa kimi ususethi wena lokuyenza into ngemzuzu yokucina kuyawuba ngumsindo. Basabe beshabethi hayi wayesegula wayengasacabangi ngokuhlambulukileyo futhi wahle wambhalisa ekubona ukuthi lapha kasayazi into yenza ingqondo zakho zinjani zisasezonke zisahlangene iwili yakho uqedelane layo. Asike sikhangele ukuthi kanti vele ngaphansi kwelanga sitshiya senzeni ikakhulu kowakomoya. Ngifuna usifundele amavesi la alandelayo njalo. Isihlawulelo ngo24 verse ka1, uHebrews 3 verse ka4, isihlawulelo ngo50 verse ka10. Lapha sesidinga imicijo ethanda ukuhambelana kula amavesi. Genesis 14 verse ngo19. Ngibani uhlawulelo 24 verse 1 nxa usumvulile ngambala. Ithi lapha umhlaba ungokaJehova lapho konke okukuwo ilizwe labo bonke abahlala kulo. umaHebheru ngo3 ivesi ngo4 ibisisithi ngoba ileyo laleyo indlu yakhiwa ngumuntu othize kodwa uNkulunkulu ungumakhi wezinto zonke. Isihlabelelo ngo50 verse ngo10 ithi ngoba yiphi inyamazana yeganga ngeyami yezinkomo ezisemaqaqeni azinkulungwane. uGenesis ngo14 uGenesis ngo14 ivesi ngo19 ithi lapha wabusisa uAbraham esithi ubusisiwe uAbraham ngoNkulunkulu ophezukonke umdali wezulu lomhlaba. Ngawukhathaze ufunde loKolose 1 verse 15 kusiya ku17. Sibe sesikhangela wana lamavesi amahlanu manje. Ngibona kulomcijo owodwa othanda ukuhambelana kuwo wonke amavesa. Yenza sifana sike sixoxe ngalawo mcijo ukuthi yiwuphi usifundisani njalo. Verse 15
yona iyisifanekiso sikaNkulunkulu ongabonakaliyo, izibulo kukho konke okwadalwayo. Ngoba izinto zonke zadalwa ngayo, izinto ezisezulwini lezisemhlabeni, ezibonakalayo lezingabonakaliyo, loba kuyizihlalo zobukhosi kumbe amandla, loba ababusi kumbe abaphathi, izinto zonke zadalwa ngayo, zidalelwa yona. Yona iphambi kwezinto zonke, njalo kuyo izinto zonke zibambene. Kuyini esikutholayo kulamavesi? Okokuqala kuyini esikuthola uyiphi umcijo esikuthwa kulamavesi njalo kusifundisani? Angazi bana mbani oyiqala leyo ndaba. Lapho ngikutholayo ukuthi impahla yonke esilayo ivela kuThixo. Ivela kuThixo. Ngoba nguye owasungula akula okwedalwayo ungadalwanga ngaye uJesu Kristu. So nxa kuvela kuye thina ke sizinceku zokulondoloza esikunikeziweyo. Kasila isibuye lakho njengoJobe wathi ngabe anginje ngizabuyela nginje. Umhlaba ke ngenxa yokugcwala kwesono uyabuthanisa. Umhlaba kawufuni kupha. Ingqondo yomhlaba ukuthi buthanisa. Ubusukhohle ukuthi kuyasala kulidudu. Kubangela abantu umsindo lozuvili. Sekusithi hayi lama ngumalumanga mina ngumza wami. Kanti nxa ukuhleli njengoba sisikhuma esifundile ungakuhlela. La nxa evela ngaphi uyafuthi ukuthi hayi ubhalile iwili yakhe. Ukuthi nxa eselele lokuya lapha sifunda lapho ukuthi ukubhala umbukuhlela ngesikho ukubhala iwili unceda ukuthi umsebenzi kaNkulunkulu lawo uyawunakekela usaphila lanxa usulele. Labantu abayibo bemuli yakho labanye abantu emhlabeni baba thola usizo ngawe ngoba uyabuhlelela ukuthi bancedakale. Uqakathekile ukwazi ukuthi uNkulunkulu ngumnikazi womhlaba. La sisemhlabeni sizincebo kasibeni ngabagcini bencebo kaThixo ngokuhleleka. Siyabonga. Angithi lapho osokuphendwa kakhulu ikho khona ukuthena amavesi la avuma ukuthi konke nguJehova kanjani owakwenzayo. Yes. Kumele kungifundiseni mina nxa nguJehova owakwenzayo. Kungifundisa ukuthi impilo vele ivela kubani? Ivela kuJehova. Ivela kuJehova. Amandla ke konke kuvela kuye. Konke kuvela kuye. Yes. Nxa sezwisisa khonokho ukuthi konke kuvela kuye, ngikhangela inkulumo esifumana ku-Councils for Stewardship ku-page 342. Lapho khona ukuthi yena ukunikela emsebenzini kaNkulunkulu kuyikwenzani nxa nikela emsebenzini kaNkulunkulu. Isihlaphuno lesi sithi uyakusenzelani yakho impilo kumbe kusifisa ulani iviki eliphelileyo. Dalani iviki ngasawuthi yiliphi? Yes. Kule nkulumo ethi ukupha yokuzibekela. Naso indaba. Ukuthi nxa sisipha towards umsebenzi kukaNkulunkulu siyazibekela. Ukuthi we are laying up, siyabe sifaka ingcebo yethu phezulu kuNkulunkulu lapho kungela disaster khona. Sayithinta indaba leyi sikhuluma ngokuthi lapho esingakubuthelela kungachabalaliswa ngumlilo, kungenelwe ngamasela. Kodwa nxa sisipha umsebenzi kaNkulunkulu siyaphambili sizibekela impilo ephakade. Ukunikela impahla yakho usaphila njena usitsho. Kuhle ngaziphi indlela kusipha thuba bani na ukuthi nxa ngisaphila ngihle nginikele akhona sensiya kufa. Kunika thuba bani? Kulezi zinto ezingafika 8 also esingazixoxa maqondana lokuthi ngitholani nxa nginikela ngisaphila akhona sengicobile. Khonapho mfundisi. Right. Oqala nti inceko yimi, inceko nguwe. Osebenzayo nguwe, angithi yimi engisebenzayo. Le ngcebo yonke engibuthelele yimi bengisebenza. Kuhle kakhulu ukuthi kube yimi futhi enza njani? Enza ichithiza ngidistribute ukuthi lokho akuye lapha lokho kuye lapha. Kuyaphathisa kakhulu konke. Kuyancedisa ukuthi khona ngibe lokuthokoza ukuthi impahla yami ihambe ngendlela eyiyo ngokuhamba kwami loNkulunkulu. Alright. Kulokho ukuhamba loNkulunkulu loba ngingasekho uzaqhubeka ukuhamba njani? Ngendlela eyiyo engivumelana loNkulunkulu wami. Ngiyabonga ukuthi uletha igama lethi kuletha intokozo yokubona umsebenzi walokho enjani engikwenzileyo. Akawusabuyela ngundinyana ukufunda wekhanda ukuthi babusisiwe abafila ngomsebenzi kanjani yaba uhlokubone imisebenzi yakho ikulandela usanjani usaphila. Yes, omunye uthinda okunye kuyanqabela ukulwa kwemuli.
kuyanqabela ukulwa nxa kwemuli. usulele. Alright. Imuli isala ilokuthula ngoba balandela okufakwe phansi. Kuphinde futhi kutshengise ukuba umuntu kwakho ukuthi kwakwakekile ngoba wakwazi ukuthi kuyancediswana. Utshiyela abantwana, utshiyela izihlobo loNkulunkulu la umniki. Kusala kulokuthula lokukhonza kwabantu abakho lemuli ngoba kuhlelekile kakulethanga ingxabano phakathi kwemuli. Ukungezeka kulokho okutshiwo ngumfundisi. Okunye kuyasincedisa ukuthi lokho engikuphileyo kuhambe ngendlela inhliziyo yami ebifuna ngayo. Yes. Hayi ukuthi icourt izalawula ukuthi izinto azihambe njani, kumbe izihlobo ukuthi izinto. Sikhulume ngokumisa umbuso kaNkulunkulu lapho. So kuza ngipha ukuhlaliseka khona lapho. Okunye engifisa ukuthi kuthinte ukuthi kuba yibufakazi ukuthi mina engiphayo nxa ngihlelile ukuthi lokho kuza kuma kanje, lokho kume kanje, lokho kuhambisa umsebenzi wevangeli. Kaveza ukuthi inhliziyo yami intsha isiyenziwe kakutsha, ubugovu sobufile, sengiphila impilo entsha kuKristu. Kunxa sikhangela ngomcabango Friday uma siya emaphethelweni kuyini ongasilethela khona ku Friday? iFriday kule testimonies for the church lapha. Umcabango olethwayo nguvolume 4 page 480. Uletha umcabango ukuthi uSathane nguye osilethela umcabango ukuthi hayi siza kupha sesisiya kufa. Umsebenzi lapha wehluleke ubusafa. Kodwa akulethayo ukuthi sifanele ukuthi sibe ngamaKristu siqinile, sisaphila, siuthanda umsebenzi kaNkulunkulu, sizidele inhliziyo zethu zibeke i-treasure phezulu emsebenzini kaNkulunkulu. Ibisisithi labo abapha sebesiya egodini ayika basomaKristu ngoba labo lenzuzo sebebona ukuthi kabasayisebenzise phongo uyijikijela uNkulunkulu. So uthi bekumele sibe ngamaKristu kuqala, sisaphila kasemupheni uThixo lanxa sesisekucineni kwempilo semupheni ngoba konke kungokaNkulunkulu. Lokukhuluma one word. Asiqondisenini bathandekayo. Abaningi sijayela ukuthi sithi bazasala bebona abaphilayo. Akulo zasalibona asilungisenini isifundo sifike kithi singakafi yebo. Ilakho lokucina ubususikhulekela mfundisi. uNkulunkulu kasisize zinceke zikaNkulunkulu siphila ngasilele kumele kusale kusazi ukuthi kuleli inceke ngoba imisebenzi yami iqhubeka ngalokho engikwabileyo ngisaphila. Inkosi isiphathise nxa sikhulekayo kasikhulekeni. Baba wethu siyabonga Nkosi yokulunga ukuthi usihlela izifundo zokukhumbuza abantu abakho abazinceke abanye yithi labalaleli lababukeli. Bana sibekwazi ukuthi siphila kumele sibambe kuhle ingcebo yakho. Lanxa silele sichiye sihlelile ukuze ibe yintshumayelo kwabaphilayo ukuthi olele lapha ubehlelekile. Bulala ubugovu singabuthanisi kodwa sibe ngabaphayo sibisele kuwe udumo lenzuzo ngoba kuvele kuwe. Siphathise kulesi sifundo uthi nxa sigoqayo sibe lokuguquka kube khona abazatholakala embusweni wezulu ngokufunda izifundo ezinhle kangaka uJesu siyabonga siyakhuleka. Amen. Amen.